Gdje ste bajkeri? Dobrodošli u novi klip. Prvo da se zahvalim na 1000 subscribera i na tome, zato što pratite naš rad i šaljete nam svoje motore u naš inbox. Ljudi moji, mi smo sada pretrpani, ali svi vaši Tomosi će biti u našim klipovima. Ne samo Tomosi, možete naravno slati i druge motore. Idemo Tomos armija! I prvi motor koji nam je na redu je APN 6. To je motor, to je zapravo Tomos od mog dobrog prijatelja Igora Drljače. Igi, da ovaj motor može pričati, šta bi on brda prebrojao i kad bi se mogao osjetiti u koliko je krivina uletio. Šalim se Igi, brate, znači motor ti je odličan, sve pohvale za tebe i za tvog staroga, super ga održavate i meni se sviđa baš. Veliki pozdrav, brate, za tebe. Dalibor Grubić i njegov skuter Baotin. Mnogi nisu čuli za ovaj skuter, a nisam ni ja do prije par godina kada ga je ovaj momak kupio. Znači ovo je naš komšija. Skuter izgleda veoma lijepo, linija mi se sviđa, ima mali problema pri paljenju, ali to sve da napraviti. Znači po meni ekstra skuter, nije toliko ni skup, a jebi ga, vidjet ćemo sad koliko će služiti. Veliki pozdrav za našeg Dadija. I evo ga jedan isti APN kao što je naš. Adnan Konjarić nam je poslao sliku ovoga APN-ca iz 87. godine. Na ovom motoru nemam ništa da priserem, motor je u super stanju, nastoji da ga održavaš ovako. Pozdrav za tebe. I kad bi ga još dobro služio, koliko nas ovaj dobro služi. Reci, Adnane, kako te služi ovaj motor, da li je bilo ikakvih kvarova na njemu, ako nije super, ako jest, popravit ćemo ga, ništa ne brini. Živi, Adnane. I evo jednog tenka, i ovo mogu nazvati komotno tank, poslao nam ga je Ahmed Želiković, a ovaj ram je ručno rađen, dok je mašina od APN 6 iz 87. godine. Pa šta, brate, da ti kažem, ovo je nešto između motokultivatora i tenka, a na kraju je i motor, zamisli. Pa jebi ga, brate. Zbunio sam se ovim motorom, majke moje. Inače, ovo ja nikad ne bi ni zamislio da se može napraviti. Veliki pozdrav, Ahmede, za tebe. Peugeot iz 89. godine. Poslao nam ga je Filip Kolarić. Motor ima felge ili felne veoma fine, bijele, ima veoma dobar sic, ali je malo jebeno što ne može pojesti više osoba. A mislim da nema ni snage, ili možda ima, piši nam. Filipe, ima li ovaj motor snage? Nisam imao priliku da probam, a volio bi probati jednog dana. Veliki pozdrav, Fićo, i za tebe. APN 6, 85. godište. Ovog APN-a nam je poslao Aleksandar Milošević. Ne mogu reći da motor nema potencijala, ali treba dosta truda da bi motor izgledao perfektno. Znam ja, brate, da ovo ide i sve to štima, sić je ok. Još malo se potrudi i sredi ga i bit će super. Veliki pozdrav za tebe, Aleksandre Miloševiću. Popcorn G50 iz 2011. godine. Motor sa veoma finom linijom, ima veoma mnogo prostora za noge. Meni se skuteri inače ne sviđaju zbog malih guma, ali jebi ga, ja sam svog uzeo u 8. razredu, to je prije 8 godina, tako da tad nisam razmišljao kao što sada razmišljam. Anele Salkiću, motor ti je dobar, javi nam kako te služi. Ja nisam iskreno imao priliku da vozim ovakav motor, ali volio bi imati. Imamo i jednu krosericu, i to od Benjamina Domazeta. To je KXD od 125 kubika. Ja bi te, Benjamine, zamolio da nam pošalješ kako ovaj motor radi. Po liniji izgleda perfektno, vidi se da si ga sređivao. Znači sve pohvale za tebe. Ovdje nemam baš ništa da priserem. Dario Bogović nam je poslao sliku svoga APN-ca. APN-ac je 2002. godište i u izvrsnom je stanju.
Na ovom pensu nemam ništa da kažem da je loše. Nastavi tako da ga čuvaš i bit će sve super. Pozdrav za tebe, Dario. Kaže Gabriel Nikolić da ne zna godište ovog APN-a. Ali APN se čini veoma dobar, morao se nam poslati bolju sliku jer ga je puklo malo sunce pa se i dobro i ne vidi. Ali mislim da je motor utegnut. Živio ti nama Gabriele i nastavi pratiti rad našeg kanala. Joj, vića ti Aleksandra Krkljuša i njegovi felgi, joj nema se. Jedan Tomos, automatik 89. godina, bela boja, standard, svjetlo naprijed, novo, meni se motorić sviđa, no ovo bi htjela i cure sjedati, možda, probaj brate, ima i žmigavca, super brate, samo održavaj ovo i ganjaj i ne brini, ništa. Lazar Živković nam je poslao automatika iz 91. godine. Ovaj motor se čini u super stanju, samo potrebno je da ovaj malo nosač iza sica središ. Ovo je automatika A35S. Sve pohvala i pozdrav za tebe. Maroje, poslao nam je jednog APN šesticu iz 84. godine. Auspuh treba sanirati, ja mislim da bi ovdje mogao i novi. I oko guma, odnosno felgi ima dosta raditi. Ali ovako mašina se čini ok, bar po ovim oklopima. Treba srediti motor ovaj i mislim da će služiti još ovoliko koliko je služio. Čudno je kad neko nosi kacigu na Tomosu, ali brate, to je za svaku pohvalu. Veliki pozdrav za tebe, Maroje Odese. Joj, vide fakera, dva prelijepa Tomos automatika, plavi iz 88. a crveni iz 86. godine. Ovu sliku nam je poslao Miha Šiler. Ja samo mogu da pohvalim ove motore, crveni je standardni, znači sve je standard na njemu i veoma mi se dopada, znači ovako planiram ja da uradim sa svojim, da bude isti kao ovaj tvoj, a na plavom je rađen auspuh koliko ja mogu primijetiti s ove perspektive, to mu je stavljen dobar auspuh, velik. Volio bi znati kako se ovaj Tomos čuje, ako možeš Miha pošalji nam na Facebooku pa ćemo objaviti na kanalu zvuk ovoga Tomosa. Veliki pozdrav momci za vas i za vaše Tomose, glavni ste u gradu i sve su cure vaše. Ničo nam je poslao jednog motorća i kaže da ne zna ništa o njemu. Mi smatramo da je to neki puhol pedalino, neki kurčić jest. Uglavnom motor je sladak, ja bi ovo volio provozati. I veliki pozdrav Niče i za tebe, imaš unikatan motor. Mislav Katić i njegov A3 SL iz 89. godine. Boja bijela, čudno je vidjeti automatika bijelog, ali mogu reći da mi se veoma sviđa. Mislave, održava ovaj motorić i ako bude ovakav za 10 godina, onda si uspio. Veliki pozdrav i za tebe, bajo moj. Piaggio, zezam se ljudi, evo imamo i jednog pijača Libertija, 2006. godište, od 50 kubika. Sviđaju mi se ove naljepnice, ako možeš reći Ognjene Laloviću gdje si to kupio, jer bi ja sebi nabavio ovakve, jer mislim sređivati automatika, pa bi nešto valjalo i nalijepiti na njega. Veliki pozdrav Ognjene i za tebe. Standardni automatik iz 89. godine, poslao nam ga je Rada Kličarić, kaže on da ide 60 na sat, ovo je A3 MS, ima lijepu boju i sve pohvale za tebe. Ovdje nema ništa raditi, motor je klasika, meni se dopada. Stefan Prijić šalje sliku automatika iz 81. godine. Automatik je u solidnom stanju, potrebno je da osvježiš malo felge, ovaj okvir oko mašine i da staviš nove naljepnice i bit će sve super. Stefane, veliki pozdrav za tebe. Joj, vićaj kukuruz sa 3/4 i jedan automatik među njima. Baš me zanima šta se radi u kukuruzima. Znači, automatik SL, A3 SL. Najviše mi se sviđa ova korpa nazad, a i motor je u ekstra stanju. Sve mi se sviđa na njemu. Brate, ja ovdje, Tine Radičić, ja brate ovdje nemam šta da priserem. 88. godište, znači u perfektnom stanju za to godište. Čiji je bio? Automatik iz 84. godine kojeg nam šalje Valentin.
Valentine, reci nam da li je automatik bio ovakav ili si ga ti radio. Sve je super, auspuh mi se sviđa, samo ako želiš možeš da mu staviš km/h. Znači motor je osvježen perfektno, ova boja je perfektna, veliki pozdrav za tebe Zuboviću Valentine. Ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno lajkujte, podijelite, subajte se ako već niste. Ali uglavnom podržite rad kanala Saznaj sve, jer mi smo najjači, Tomos Armija.